Real Madrid bi trebalo da bude terorizovan onim što Hansi Flick radi, jer Barcelonino najveće oružje nije superzvezda. Barcelona, za razliku od Real Madrida, ne oslanja se nužno samo na individualni talenat. To je sistem nemilosrdni presing, smiješno visoka defanzivna linija, brzina u tranziciji, momenat koji odbrambenim igračima ne ostavlja nigde da se sakriju. Toliko su napadački nastrojeni da sve što misle jeste postizanje golova. Nikada ne misle o odbrani. I sada Flick sve to nadograđuje. Anthony Gordon dodaje agresivnost. Karim Adeyemi dodaje zastrašujuću brzinu iza defanzivne linije. I ako Rodri prođe kroz ta vrata veznog reda, Barcelona bi konačno mogla imati kontrolu potrebnu da svoju najveću slabost pretvori u snagu. Razmislite o tome. Tim koji je već dominirao Real Madridom postaje brži, agresivniji i kompletniji. Ovo nije Barcelona u obnovi. Ovo je Barcelona koja postaje noćna mora posebno dizajnirana za Real Madrid. I do kraja ovog videa razumećete zašto Madridov najveći problem nije ono što je Barcelona radila prošle sezone. To je ono što Hansi Flick namerava da uradi sljedeće. Zašto je mašina koja već postoji zastrašujuća pre nego što pogledamo šta je novo, vredi se setiti zašto je postojeća mašina već terorizovala La Liga odbrambene igrače. Flick je izgradio svoju Barcelonu oko 3 linije koje ostaju kompaktne i odbrane koja sedi skoro na sredini terena. U trenutku kada se posjed izgubi, pressing počinje odmah, bez oklevanja, bez povlačenja, da se resetuje. Pozes pod Flickom nikada nije bio u usporavanju igre. Barcelona je koristila loptu da izvlači protivnika iz formacije, pomerala je levo-desno dok se rupa ne otvori, a zatim odlazila vertikalno sekund kada se ta rupa pojavi. Pedri vodi tu odluku. On je taj koji odlučuje kada da nastavi da cirkuliše i kada da razbije čitavu liniju jednim pasom napred. Taj tajming je ono što odvaja njegovo pasovanje od pukog lepog izgleda na videokompilacijama. Oko njega brojevi potvrđuju koliko je ova grupa već opasna. Jamal je završio prošlu sezonu sa 24 gola i 18 asistencija u 45 utakmica. I to je uradio pre nego što je napunio 19 godina. To nisu brojevi koje očekujete od tinejdžera. Rafinha je dodao 21 gol i 8 asistencija sa druge strane, dajući Barceloni drugi izvor golova koji ne zavisi od toga da Jamal radi sve sam. Dani Olmo čitavom napadu daje još jedan sloj nepredvidivosti jer može igrati kao kreator koji sedi iza prednje linije, gurnuti se u vezni red kao interior ili pasti u ulogu lažne devetke u zavisnosti od toga šta utakmica tog dana traži. Iza svega toga, Kubarski štiti defanzivnu liniju koja sedi opasno visoko na terenu i to radi sa nivom smirenosti koji većina odbrambenih igrača duplo starijih od njega nema. Čita trkača, tajmira korak i rijetko paničari kada se lopta odigra iza njega. Ova tačna struktura već je pobedila Španiji 2 put. Dakle, nova pojačanja koja Flick dovodi ne popravljaju nešto što je bilo pokvareno. Oni množjaju nešto što je već funkcionisalo. Anthony Gordon i Karim Adeyemi, specifični zadaci, ne puka imena. 2 nova pojačanja nisu kupljena zbog prepoznatljivosti imena. Flick ih je izabrao za specifične poslove unutar sistema koji je već imao jasan identitet. Anthony Gordon odgovara zbog svog intenziteta, fizikalnosti i sposobnosti da napada prostor ili sa leve strane ili ravno kroz sredinu. Neprestano presuje i trči u ravnim linijama prema golu, što Barceloni daje još jedan način da vrati loptu visoko na terenu umjesto da se povlači u vlastitu polovinu. Karim Adeyemi donosi nešto još ekstremnije. Adeyemi je jedan od najbržih igrača na čitavom svetu. Njegova maksimalna brzina prelazi 36 km/h i iza defanzivne linije koja već sedi blizu sredine terena, ta vrsta brzine menja šta je moguće u tranziciji. Metar prostora iza zadnje linije prestaje biti manji detalj i postaje konvertovana šansa za sekunde. Odbrambeni igrači ne mogu sebi priuštiti da nepažljivo koračaju naprijed kada Adeyemi čeka da trči iza njih. Nijedan od igrača ne zamenjuje ono što je Barcelona već imala. Gordon i Adeyemi množe postojeća oružja, razvlačeći odbrane na oba boka u isto vreme. Zadnja linija sada mora da brine o širini od Gordona, dubini od Adeyemija i svemu što su Jamal i Rafinha već radili pre nego što je ikoji od njih stigao. Pozicija devetke, eksperiment koji možda funkcioniše.
To pokreće i drugo pitanje koje visi nad ovim kadrom od leta. Pozicija devetke, ostavljena praznom Lewandowskijevim odlaskom. Umjesto paničnog ubrzanog transfera, Flick je sprovodio eksperimente na terenu za trening. Fermin Lopez i nekolicina ostalih testirani su kao mobilni napadači. Igrači koji padaju dublje, povezuju igru i rotiraju pozicije sa krilima umjesto da ostaju prikovani na 6 na estercu. To je potpuno drugačija vrsta napadača, izgrađenog okretanja umjesto stajanja i čekanja servisa. Gordon već ima iskustvo u toj tačnoj ulozi. Igrao je lažnu devetku u Newcastlu i izgledao udobno radeći to. Flickovom sistemu ne treba fiksirani napadač koji stoji između štopera. Cijela ideja je dovoljno fluidna da više igrača može da rotira kroz taj prostor u zavisnosti od protivnika. Za utakmice gdje fizičko prisustvo ima smisla, Flick ima Hamzu Abdelkarima kao potpuno drugačiju vrstu opcije. Postigao je 2 gola na debiju, jednom iz penala koji je sam izvukao i jednom reagujući najbrže na slobodnu loptu unutar 6 na esterca. To nije kreativnost, to je instinkt. Saberite sve zajedno i Flick sada ima i fluidne i fizičke opcije u zavisnosti od toga koga Barcelona igra te nedelje. Napad Barcelone u predstojećoj sezoni izgledat će veoma slično onome Francuske tokom svjetskog 2026. Veoma fluidan, veoma dinamičan, sve će biti veoma nepredvidivo. Rodri, pojačanje koje menja sve, najveća nadogradnja ovog Barceloninog tima, možda uopšte nije napadač. Možda sedi u veznom redu i možda je to transfer koji menja sve ostalo oko njega. Rodrijevo interesovanje nije samo transferna trač koja se baca naokolo za klikove. Izvještaji ukazuju na direktan kontakt između Flicka, sportskog direktora Deka i samog Rodrija, što je drugačija vrsta dima od uobičajene spekulacije. Ta vrsta kontakta ne dešava se osim ako obe strane misle da ima nečeg realnog o čemu treba razgovarati. Taktičko uklapanje objašnjava zašto Barcelona toliko gura. Rodri štiti bazu veznog reda, kontroliše loptu kada Barcelona treba da uspori utakmicu i upravlja tranzicijama u trenutku kada se posjed izgubi. Taj posljednji deo je važniji nego što ljudi shvataju, jer je tačno ta faza gdje timovi poput Real Madrida gledaju da naude visokoj defanzivnoj liniji. Dajte Pedriju igrača poput toga iza njega i odjednom Pedri može da igra više na terenu bez brige o tome šta se dešava ako se lopta izgubi. Brojevi sa svjetskog pokazuju tačno zašto. Rodri je završio 811 dodavanja kroz turnir i 122 od njih su probila kroz neprijateljske linije. 76 od njih otišlo je direktno u završnu trećinu. To nisu samo statistike posjeda, to je igrač koji kontroliše tempo čitavih utakmica gotovo sam. Pedri, Olmo, Gavi, Fermin, svi postaju bolji sa jednim dodatkom koji sedi iza njih, jer nijedan od njih više ne mora žrtvovati napadačke instinkte da pokrije defanzivne rupe. Postoji i drugi sloj tome. Svaki razgovor o Rodriju koji se pridružuje Barceloni je i razgovor o Rodriju koji se ne pridružuje Real Madridu. Skidanje sa tržišta ne jača samo jednu stranu, slabi najvećeg rivala u tačno istom trenutku. Pogledajte šta je Madrid uradio ovog leta umjesto toga. Bernardo Silva, Ibrahim Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Diomande, Carlos Espino. 6 pojačanja, puno novca. Kadar izgrađen da zatvori jaz koji se otvorio tokom posljednje 2 sezone. Barcelona je krenula suprotnim pristupom. Manje imena, ali svako rešava specifičan problem koji je Flick već identifikovao. Gordon za pressing, Ademi za dubinu, Rodri ako se desi za kontrolu. Madrid je kupio kadar nadajući se da će sustići. Barcelona se bavi evoluiranjem dalje od verzije sebe koja je već pobedila Madrid 4 puta u jednoj sezoni. Zaključak saberite sve zajedno i slika je jednostavna. Ovo je i dalje isti visokorizični sistem koji je Flick izgradio od početka. Samo oštri iz polja, teži za izvidnicu i teži za pripremu. Rizik nikada u potpunosti ne nestaje. Defanzivna linija koja sedi blizu sredine terena uvek će biti izložena brzini iza bez obzira ko nosi dres. Ono što je drugačije je ko vraća loptu i šta se dešava u sekundi kada se prostor otvori. To je deo za koji se protivnici ne mogu trenirati. Prva sezona pod Flickom obnovila je veru, druga je izgradila doslednost, treća bi mogla da bude najveći skok od svih. La Liga je već znala da je Barcelona problem. Flick je to samo pogoršao i još nije završio.